Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Anne Ancia et je suis la représentante ad interim de l'Organisation mondiale de la santé pour la République démocratique du Congo. mwaramutse ndi Dr Anne Ancia nkaba uhagarariye uwagateganyije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Kukuza kwanjye uyu munsi ni mu nshingano zanjye nkuhagarariye ibi bikorwa kuko nageze hano mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama, bityo rero ndacyari mushya cyane muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ngaho nguko iyi ni inama igamije kurebera hamwe uko ikibazo cy'ubuzima cyifashe mu mujyi wa Goma ndetse no mu ntara ya Kivu y'Epfo, ariko kandi mu buryo bw'umwihariko ni inama yo kwigira hamwe ingamba zigomba gufatwa ngo twubake ubushobozi bwo kwitegura mu mujyi wa Goma no mu ntara ya Kivu y'Epfo, twitegura icyorezo cy'indwara ya Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo yugarije ubu cyane intara ya Ituri n'umujyi wa Butembo, nyuma y'uko hagaragaye umuntu umwe wayanduriye ahandi akaza kwerekanwa mu mujyi wa Goma. Twaganiriye ku ngamba zamaze gufatwa kugeza ubu ndetse tugaruka no ku zindi ngamba zo gukaza mu buryo bwo kwitegura nk'uko nabivuze mu mujyi wa Goma n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, n'ingamba z'ubugenzuzi cyane cyane ku hantu habera urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage hagamijwe gukomeza kurinda abaturage ba Goma n'aba Kivu y'Amajyaruguru. Bityo rero mbere na mbere hakenewe ubufatanye no gusangira amakuru buri munsi, gukaza ubugenzuzi bw'ibyorezo, kubungabunga no kwitaho ku buryo buhagije abagaragayeho indwara, gukurikiranira hafi abashobora kuba barahuye n'abanduye, ariko cyane cyane ubufatanye buzira uburyarya n'abaturage. Dukeneye uruhare rw'abaturage uburyo bwose ubwo ari bwo bwose kugira ngo dushobore guhangana n'iki cyorezo, kandi by'umwihariko dukore ku buryo tugabanya cyangwa tugahagarika burundu ikwirakwira ryacyo, kandi ntituzashobora kubigeraho nta bufatanye n'uruhare rwa buri muturage. Icyo twifuza ni uko abaturage baba abari Goma, abari Bunia cyangwa abandi bari ahantu hose bamenya uburyo bwo kwirinda ubwabo, ndetse bakamenya n'uko badufasha kugabanya ikwirakwira ry'iyi virusi ikomeje kugaragara ubu cyane cyane mu ntara ya Ituri, ariko kandi tuzi neza ko inazenguruka mu majyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru kandi ko yigeze kugera nini Goma ndetse n'i Bukavu. Ntekereza ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rimaze imyaka 40 rikorera ino i Goma. Dufite ishami hano ndetse n'ibikorwa bimaze igihe kirekire cyane bikorwa. Nk'urugero, ntekereza ko mu kwezi kwa Mutarama 2025 OMS yabaye umuryango wa mbere washoboye gukwirakwiza ibikoresho byo kwa muganga n'imiti ku miryango yose ikorera hano, kandi ni nako tugiye kubigenza ubu. Ku bijyanye n'ubuvuzi rero, kugeza ubu tuzi ko dufite umurwayi umwe wemejwe uri mu bitaro i Goma. Uko bigaragara imimerere y'uyu muntu iragenda irushaho kuba myiza cyane. Tuzi kandi ko hari n'abantu bahuye nawe bari gukurikiranwa hafi buri munsi. Niba mushaka igisubizo gifatika cyane, dufite toni 6 z'ibikoresho byo kwirinda ku giti cy'umuntu hamwe na toni 6 z'imiti ziri mu nzira ziza. Negereje amakuru y'igihe iyo mizigo izagera i Kigali. Ejo hashize nanyuze i Kigali mbonana n'uhagarariye OMS Kigali, akaba ari gukora ku bikorwa by'izana ry'imfashanyo izava ku kibuga cy'indege cy'i Kigali. Iyo mfashanyo ikaza mu mujyi wa Goma kugira ngo izane ibyo bikoresho byo kwirinda n'iyo miti y'ubuvuzi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Twaganiriye na Dr Fred Kaniki ku bijyanye n'ibikoresho bikenewe byo gupima indwara
no gukaza ubushobozi bw'icyumba cy'isuzumiro laboratwari rya Goma. Ubu tugiye gukora tureba ibikoresho bikenewe n'imiterere yabyo mu buryo bwihariye kugira ngo dushobore kongerera ubushobozi laboratwari y'i Goma. Turi gutangira ibi biganiro kandi ni nacyo cyanzanye hano, nkaba ngiye kuhamara iminsi mike kugira ngo nshobore kuganira n'abanyamwuga mu by'ubuzima, inzobere mu by'ibyorezo, abashinzwe kwita n'ubuvuzi bw'abarwayi n'abakora muri laboratwari ku bijyanye n'inkunga igomba gutangwa, gusa izaba ari inkunga ishingiye ku bumenyi bwa gihanga siyanse ndetse n'amakuru atomoye kandi y'ukuri, kugira ngo tudahicyuha amakuru rimwe na rimwe aba agamije gukura abantu umutima cyangwa guteza akavuyo, ahubwo ngo dushobore gukorana n'inzobere dushingiye ku bumenyi bwa gihanga mu gutanga igisubizo gikwiriye kandi kiboneye i Goma, muri Kivu y'Epfo, muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose ndetse no mu bihugu byose bihana imbibi nayo. Njyewe ubwanjye navuye i Kampala aho nitabiriye inama twigiragamo ku bwitegure bw'akarere, uburyo bwo kwitegura muri Afurika, ndetse n'uyu munsi nk'urugero hari undi mubonano w'akarere uri bwigire hamwe ubwitegure bw'ibihugu byose bya Afurika, uhereye ku bihugu biri mu kaga gakomeye kurusha ibindi, bikaba ari ibihugu bihana imbibi ubu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ubugande, kuko dufite n'abantu benshi bamaze kwemezwa ko banduye muri icyo gihugu cy'Ubugande. De l'appui qui doit être fait, mais un appui qui sera basé sur la science et sur une information précise et correcte, afin non plus de ne pas laisser des informations qui parfois sont là pour créer de la panique ou pour semer le chaos, mais pour qu'on puisse travailler sur des bases scientifiques avec les experts pour amener une réponse précise et une réponse adaptée à Goma, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu et dans toute la République démocratique du Congo, et d'ailleurs dans tous les pays avoisinants. Moi, je sors de Kampala où j'ai eu aussi une réunion et j'ai participé à une réunion où on discutait d'une préparation régionale, une préparation de l'Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi, par exemple, une réunion régionale qui va discuter de la préparation de tous les pays africains, en passant par les pays qui sont le plus à haut risque et qui sont donc les pays avoisinants maintenant de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, puisque nous avons aussi plusieurs cas confirmés en Ouganda.